ebyange biri mu market zone, police zone, nshwere mpango hamwe na bwashamure byone biri kushanga mu Rushere town kansa Karuru karimwa kuterwa habwe nshonga y'abantu kubura mu register kandi bari kurugombya revi abantu bayuriko butashemerwa habwe cyababaho mbakatina habo kugira ngo ngayihwe imparana nambwina benki tubeja ahagwa Karuru ko mugongo natino muntu kunzo mugongo kandi akagaba ari umunwano wayitsemera nabo so abantu batino bwishonga abantu bataka harangatana ngafutina konka abantu ko rukuba nukundo umuntu kato kubankunzire nani nkunda kakebiri ngana nkunda nanka ninzo mugongo gwe n'abantu bakatera abo kuba niteka rya government university abamwe nubajara ngo babana bashoma n'abantu abafire kandi ubwe babatahize mu kabahurire kabaye kugira ngo byose bagisomera bafite hangara hareho barasoma atahemu kandi atari mu gisto babinge baryeho batahe dera batsigara batera ko baheza kutahamuka ngo barimo kugira ngo lista rugisto bagitahehi basoma batahamu abatsigara bona batahamu ngo namazana nakireho bo batahamu twazo mu district y'Ibanda abebyo kwerinda basiba habuzora misho bwa nyuma ya Karura ko kutora n'abarakwate bendera y'entebe yo kubanza okuza mwaka imicero akareta bamwe kujuma bagenzi babo ahabo kuteza abantu abatari mu yerobook hamwe ahita wahikana hari Ibanda Junior Hesimbere John K. Hitra hamwe na Richard Mwesije Hope bitahe bendera yabanza kube yampiguza ndabeho omukushoma amazina that one has no doubt and there is no compromise waba tari mu register toratere Karuru mureke presiding officer ashoma amazina ubara ashoma izina rye nataho mu ndomo ubwo no mutezi wa Karuru hamwe ukatera Karuru ko businge Akaruru kiyorere aha mwanya gwa Mpira Street ho haba Hesimbere abantu babiri Yowas Katambi hamwe na James Kazini okurujira har Kazini abinja bayeta bo mu kutera Karuraka baba batashikire buri omwe yatera Karuko kwa kwenda kandi nakarutuba kabara so nimba myangu byone byaruga munyonga Kazini James nabikiriza kandi ino ku okuzomwe na remu kareba ahabwencha Karuru bataraka bazire kandi abo shidaraka sayini injiri omuri babiri nateko harugwe mu morasingi mbenu nanyizo kika cyambiro honkeki Akaruru natekatanga ngo bakiba najena nazuruza nazanka ikonka kandi mugenzi wanje ayine right yana tekatanga ngo tukagenda kurungi ayine right no bugabebwe kugenda akapiringa ninga akazo mukoti akazuruza Karuru amakuru agagasha kwa Paul Turyamureba na Timothy Mushabe.